Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Uyu munsi amakuru ari hanze niyo ngiye kubagezaho ku bigerekeye ubushyamirane cyangwa se intambara iri hagati ya Iran ndetse na Israel ifatanyije na Amerika. Murabizi yuko bari baragiye mu biganiro, ibyo biganiro birangira nta kivuyemo. Ibyo narabivuze mu biganiro byabanje. Hanyuma ikindi nababwiye uko impande zombi zavuze ku uko zafashe ibyo biganiro ndetse n'impamvu byagiye byanga kugira ngo ibyo biganiro bigerweho. Uraza gusubira mu biganiro byabanje urebe uko byagenze. Hanyuma uyu munsi kano kanya amakuru ari kuvugwa ubu ngubu, nkuko nabivuze mu kiganiro cyabanje, uraza kureba uko nakoze ibiganiro byabanje. Uraza kureba hari ikiganiro navuze ko Trump we agiye kugota Iran, agiye kugota ibyambu byose bya Iran, ndetse aho Iran ishobora kunyura hose igiye kuhagota. Ibyo nari nabivuze. N'ubundi Amerika yabishyize mu bikorwa iyo yafashe umwanzuro wo kugota aho Iran hose ishobora guca. No kuvuga ngo yahagaritse ibyinjira ndetse n'ibyasohoka byose muri Iran. Ibyo Amerika yabikoze igamije gukumira ubucuruzi Iran ishobora gukorana n'ibindi bihugu. No kuvuga ngo yabikoze yo igamije gusa nkaho ihana Iran. Ubu kano kanya mbere na mbere ngiye kubabwira uko ibindi bihugu byagiye byakira uwo mwanzuro, cyangwa se byagiye byakira uko guhagarika ibyinjira n'ibisohoka muri Iran. Tugiye kureba uko ibindi bihugu byagiye bibyakira. Uko ibihugu byagiye bibyakira, Ubwongereza bwo byamaganiye kure, bwavuze yuko ibyo bintu butabishyigikiye, ibyo bintu butagakwiriye no kubigira no kubyumva, kuko ibyo bintu ari amafuti. Australia yo yavuze ati reka ibyo bintu ntago byabuza cyangwa se ngo bihagarike ubuhahirane buri hagati y'ibihugu byacu. Iran nayo yavuze yuko ibyo bintu bisa nkaho ari ubushimusi. Ibyo ngibyo avuga ati guhagarika ubwato, guhagarika ingendo zacu ni nk'ubushimusi. Yavuze yuko nyine kumwe ba rushimusi bashobora gushimuta ibintu. Ubu niko Iran yo yabyise. Espagne, kuko yo Espagne murabizi yuko n'ubundi ntiyigeze ivuga rumwe na Amerika kuva ino ntambara yahuje Iran na Israel ndetse na Amerika yatangira. Ntabwo Espagne yigeze ibishyigikira. Yo ikimara kubibona yavuze ngo ibyo bintu ni nk'ubusazi. Yavuze yuko nta bwenge na buke bubirimo. Ivuga yuko ibyo bintu ari ubusazi, nta bwenge bubirimo. Hanyuma Abashinwa bo bakimara kubibona ibyo bintu, bo bahise basa nkaho batangaza, baravuga ngo twebwe ubucuruzi bwacu buzakomeza bukomeze, ndetse tuzakurikiza amasezerano ari hagati yacu na Iran. Kuvuga ngo amasezerano y'ubucuruzi n'ubuhahirane ku rwego mpuzamahanga Abashinwa bafite, kuko murabizi ko Abashinwa yo ni igihugu cy'abacuruzi, ni igihugu gikora business, nta bindi cyane bijyamo. Avuze ati twebwe turakomeza gucuruza cyangwa se turakomeza kugenda dukurikije amasezerano mpuzamahanga twebwe dufite. Abashinwa barongera baravuga ngo umuntu uzivanga mu bucuruzi bwacu araza kubona ishyano. Tukiri aho, Abashinwa bo muri iki gitondo bakoze ingendo muri umuhora wa Hormuz. Nubwo bwose Amerika yari yahagaritse izo ngendo, ariko mbere yuko bakora izo ngendo, Abashinwa nkuko babivuze gutyo, bavuze ngo tugiye kugenda ariko hagire umuntu n'umwe ushobora kurasa ku bwato bwacu cyangwa se ushobora kutwitambika
ibiza kumubaho araza kubibona. Ubwato bubiri bw'Abashinwa rero bwatambutse mu muhora wa Hormuz. Hari n'ubundi bwato bundi bubiri bwahaciye, ubwo ni bune. Ubwo bwato bwose bwagiye kandi bugenda nta nkomyi. Ubwo ni ukuvuga yuko ubwo bwato bw'Abashinwa bwagize gute, bwatambutse. Hanyuma rero Trump ubutumwa yari yavuze yuko kugira ngo nkuko Iran yagiye ivuga yuko nubwo baharekura cyangwa se nubwo Hormuz yarekurwa, yazajya yakira amafaranga yo kugira ngo bagire gute batambuke. No kuvuga ngo Trump we yavuze yuko nta gihugu na kimwe kigomba kwishyura Iran kugira ngo gitambuke. Ibyo byafashwe nyine nk'ubwishongozi, bavuga ati twebwe twohereje ubwato bwacu kugira ngo bugote Iran cyangwa se bugote ibyambu byose bishobora guhuza Iran n'ibindi bihugu. Ati twebwe kandi ubwo bwato bwacu ni ubunyamahoro, niko yavuze. Ati ubwato bwacu ni ubunyamahoro, ntihagire umuntu uburasaho cyangwa se ubugiraho ikibazo. Ariko ubwato bw'intambara ntago wavuga ngo ni ubwato bw'ubunyamahoro bugiye no guhagarika imikorere cyangwa se ubuhahirane hagati ya Iran n'ibindi bihugu. Uri kumva yuko nubwo yavuze ngo ubwo bwato bwabo n'ubunyamahoro, asa nkaho yarazi icyo arimo arakora. Hanyuma bikimara kugenda gutyo, hari amakuru agiye hanze avuga yuko perezida wa Iran yifuza yuko noneho ibi bakomeza ibiganiro. Ni nayo mpamvu amatangazo ari guturuka muri Pakistan ari kuvuga yuko bo biteguye n'ubundi kongera kwakira ibi biganiro bizahuza Iran ndetse na USA cyangwa se Amerika. Ni ukuvuga ngo bo barabyiteguye. Na perezida wa Iran nawe amaze gutangaza yuko biteguye kuba bafungura cyangwa se bakongera kuganira. Ibyo biganiro rero nk'uko byasubitswe, n'ubundi Amerika yo iracyahagaze ku ijambo ryayo, iravuga ati twebwe mbere yuko n'ubundi ibyo byose tubikora, mugomba guhagarika gukora ibitwaro bya kirimbuzi, ndetse na uranium mukoresha ibyo bitwaro mukaba mwabiduha. Ni ukuvuga ngo Amerika yo nikishaka. Ikindi Amerika ikavuga ati ibyo byose barabishyira mu myaka. Baravuga ati ibyo byose mukabikora mu myaka 20. Ni ukuvuga ngo imyaka 20 yose ntimube hari ikintu na kimwe mwemerewe gukora kijyanye n'ibitwaro bya kirimbuzi cyangwa se ikindi kintu kijyanye n'intwaro, nimube hari na kimwe mwakongera gukora. Amakuru ava muri Iran aravuga yuko bo nubwo bashobora kubyemera byabaho mu myaka 5. Ibyo ngibyo Amerika ikaba ari byo yaba yagize gute, yateye utwatsi. Ikindi Emmanuel Macron we akimara kubibona, yavuze yuko ubundi inzira y'amahoro ariyo nziza, ngo asa nkaho akomeza kuganira na Trump, bakareba ko hari icyo bakora bakabicisha mu nzira y'ibiganiro kugira ngo ibi ngibi bibashe kugerwaho. Ni ukuvuga yuko bo nta kindi bo bagamije. Uyu Macron arashaka yuko bica mu nzira y'ibiganiro. Abashinwa bo bavuze yuko bo uko byagenda kose, icyabaho cyose habaho ibiganiro, ari uko bo bumva yuko n'ubundi ibi byahagarara, hanyuma ubucuruzi bugakomeza. Hanyuma rero turakomeza turebe uko ibintu biza kugenda. Ukomeze gukurikira uno muyoboro wanyu witwa Fisher TV, mukomeze gukurikira aho uko bimeze, ukomeze kuza ucunga urebe niba nta yandi makuru yaba namaze gushyiraho cyangwa se nta kindi cyaba kimaze kuvugwa. Impande zombi uko baza gukomeza gutangaza, ndaza gukomeza kubaha amakuru uko bihagaze.
hanyuma icyo nagushishikariza nta kindi ni ugukanda kuri subscribe. Niba utarabikoze nyaboneka udushyigikire, urebe ahantu handitse subscribe ubikore, hanyuma ukandi no kukazogera kugira ngo izindi nkuru ujye uzibona umunsi ku munsi kandi uzibonere ku gihe. Ciao.